U Sremskej Mitrovici u cerkvi Voznesenija Gospodnjoho Mikolaj v nedjelju po zakončenju velikih službi Božej podzeljal 105 pakeciki, a prihodnu programu za skotru vironaučni djeci privitali Mikolaja pririhtali učiteljki Slavica Kanjuga na ukrajinskim i Monika Bođi na ruskim jaziku. Святий Миколаю, тебе діти чекаю, у церкві ще збираю, з пісню це вітаю. Veli naša parohijanješe odvolali i pomogli podarovati s tim familijom, kotri imaju veljo djeci, abo su hudobni. Máme 3 familiji, kotri imaju po 4 djeci, to znači i unučata, i djedo i baba, nije mogli može finansovati, za naše okolo 10-15 parohijanje dali, takže smo mogli pokriti holjem jednu trecinu s pakecikoh, a da vam že i djeci naučili, recitovali i kračunski i do Svjetova Nikolaja i radovali Šešicku u našoj cerkvi. Mikolaj i jeho pomocniki roznjesli darunki djecom z okremnima potrebami, kotri v nedjelju nje mogli priz do Grekokatolitskej cerkvi u Sremskej Mitrovici. Nješka Mikolaja privitaju djeci u Kocure i Đurđove, na jutre Mikolaj podzelji pakeciki u Kuli, a na nedjelju 23. decembra i u Bačincoh.